bamwita Noam Fritz Emirane, umukinnyi ukomeye cyane wakinnye mu makipe akomeye nka Manchester United ndetse na Groningen. Kera kabaye tuzaba tumufite ejo bundi muri match za gishuti n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, aho tuzakina kuri tariki 6 na Komore ndetse no kuri tariki 9 na Tanzania. Uyu mukinnyi rero yamaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Ni liste imaze kujya hanze mu kanya, aho Stefan Constantine yahamagaye abakinnyi azifashishwa kuri match za gishuti. Uyu mukinnyi ngiye kukubwira impamvu yahamagaye mu Rwanda ndetse nkubwire n'ikintu gikomeye agiye kongera mu ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Abantu benshi bakomeje kuvuga bati witwa Mugisha Gilbert Kwaheri. Nje kubabwira nyine uyu mukinnyi ubundi ni mukinnyi ki, afite ubuhe bushobozi, yakinnye he, yatsinze ibihe bitego. Twagiye uyu mukinnyi yavutse kuri tariki 24 z'ukwa 9 2002. Ni umusore muto cyane, afite imyaka 23, 24 zazuye ejo bundi mu kwa 9. Uyu musore yatangiye gukina hagati ya 2011 na 2017, aho yatangiriye mu ikipe yitwa Entente SSG. Hagati ya 2017 na 2019 yakiniraga icyitwe yitwa Amiens, kabisa ikipe yitwa Amiens mwese murayizi. Hanyuma 2019 2023 yayivuyemo ajya muri Manchester United muri akademi yayo. Uyu mukinnyi ni umukinnyi utari mugufi, dore ko afite metero 1 na santimetero 79. Uyu mukinnyi kandi ugomba kumenya ko currently ubu ngubu ku isoko ugiye kumugura ahagaze 185 by'amayero. Urumva ko kabisa ni umukinnyi uhenze, ni umukinnyi nyine ufite agaciro ndetse ni n'umukinnyi nyine wihagazeho, ntago ari ikipe y'igihugu yari yose yabasha gukinira. Uyu mukinnyi w'imyaka 23 yakinnye mu ikipe ya Manchester United. Ikindi wamenya kandi ni umukinnyi wakiniye under 16 y'Ubufaransa. Ikipe y'Ubufaransa ngira ngo murayizi uburyo ikomeye, uburyo kuyikinira biba bigoye, biba bisaba nyine kuba uri talented. Uyu mukinnyi yarayikiniye under 16 y'Ubufaransa, yarayikiniye. Hanyuma ikindi wamenya nuko uyu mukinnyi yakiniye under 16 y'Ubufaransa, akinira Manchester United y'abato kugeza ubwo yayivagamo. Ejo bundi bamutiza muri Groningen as free agent. Nuvuga ngo uyu mukinnyi yavuye muri Manchester United for free, bamutije muri Groningen. Hanyuma ageze muri Groningen nabo akinamo igihe gitoya, bahita bamutiza muri FC Emmen. Amasezerano ye na Groningen azarangira ejo bundi. Ayo masezerano nyine yo kumutiza muri Emmen azarangira ejo bundi kuri tariki 30 z'ukwa 6. Nibwo amasezerano ye rwose kabisa azaba arangiye mu ikipe ya Groningen. Uyu mukinnyi rero ni umukinnyi ukomeye, ambarebere neza. Ni umukinnyi ukina ku mwanya w'ibumoso, nimero 11. Hahandi kwa Barafinda mwari mumaze iminsi muvuga ati kabisa Barafinda ibintu urimo urakina rwose nta musaruro biri gutanga. Twabonye umukinnyi ukomeye kandi uzajya udutsindira ibitego. Hanyuma ni n'umukinnyi utanga ama assist ndetse unakreya. Ni umukinnyi nyine wujuje ibintu byose. Urumva umukinnyi wakuriye mu Bufaransa, umukinnyi wakiniye amakipe yaho, yarangiza akajya mu Bwongereza, akanyura muri akademi nziza nka Manchester United. Kabisa murumva ko ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ufite basic, ni umukinnyi ufite ibyiza umukinnyi akwiye kuba afite. Kabisa rero uyu mukinnyi yamaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mukinnyi twari tumaze igihe tumushaka ndetse abanyarwanda benshi bagiye bifuza ko yaza gukenera u Rwanda, federasiyo yacu igapushinga ariko nibikunde. Ariko kuri iyi nshuro bitewe n'imbaraga bari gushyira mu gushaka abakinnyi, uyu mukinnyi kabisa niwe warotahiwe kugira ngo aze kudukinira. Ushobora kwibaza se uyu mukinnyi ni iki cyatumye aza kudukinira? Uyu mukinnyi papa we ni umunyarwanda, yakiniye n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Kabisa papa we ni umunyarwanda. Urumva rero ko byagenda kose habayemo kudiringa, habamo kuganira by'igihe kirekire, habamo kubitekerezaho, n'ababyeyi bigo bamugira inama.
byarangiye nyine yemeye kuzaza gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ikipe yacu y'u Rwanda kabisa Amavubi. Ejo bundi izaba imufite arimo aracenga abasore ba Komore ndetse n'abasore ba Tanzania hano hirya. Hanyuma ikintu ugomba kumenya ni uko nanone uyu mukinnyi kabisa yavuye muri Manchester United, yavuye muri Manchester United afite imyaka 21. Icyo gihe yagiye nyine nka free agent ajya mu ikipe ya Groningen mu gihugu cy'Ubuholandi. Groningen ni ikipe ikomeye, cyane, ni ikipe ikomeye cyane yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Ntuyumvugire ngo ni ikipe iri aho yoroshye, ni ikipe ikomeye. Akigera mu ikipe ya Groningen yakinnyemo match nkeya, bageze bahita bamutiza nanone mu cyiciro cya kabiri muri Emen. Gusa kabisa icyo nababwira nk'abanyarwanda, tubonye umukinnyi mwiza pe, tubonye umukinnyi uzi gucenga, tubonye umukinnyi uzi kugumana umupira, tubonye umukinnyi w'umuwinga ufite taye 1.79, ni taye itari ntoya, ni taye nyine y'umuwinga wuzuye, ufite uburebure, ufite kapasite, ufite kujya muri dueli, ufite kugongana, nyine kabisa ni umukinnyi wujuje buri kimwe cyose. Hanyuma kandi ikindi wamenya, uyu mukinnyi azi no gutera amakufura, azi gutera amakufura ku moso, akinisha imoso, umva imoso iraryana kabisa, akina neza. Abantu wenda mukurikirana ibintu by'imbuga nkoranyambaga muze kureba amashusho ye ama highlight. Ni umukinnyi nyine uzi gukina, ni umukinnyi ucenga, ni umukinnyi udapfa kwaka umupira, ni umukinnyi imbere y'izamu finishing ye iri hejuru kabisa. Nyine urabona ko hari ikintu gikomeye aje kongera mu ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Hanyuma rero kabisa ikipe y'igihugu yacu Amavubi, abasore baratangira kugera mu Rwanda ejo bundi kabisa, bitegura imikino ibiri. Umukino wa mbere uzaduhuza na Komore ejo bundi kuri tariki 6, hanyuma wa kabiri wo uzaba kuri tariki 9 dukina n'abaturanyi ikipe ya Tanzania. Uyu mukinnyi rero kabisa ni umukinnyi rwose aje twari tubikumbuye, aje yarakenewe mu banyarwanda, aje kabisa twiteze ko hari ikintu aje kudufasha, aje twiteze ko hari ibitego aje kuduha. Nubwo tutagize amahirwe yo kumubona mu myaka ya mbere, ariko no ku myaka tumuboneho kabisa hari ikintu gikomeye araza kudufasha. Kabisa rero ejo bundi tuzaba turimo turamubona cenga abakinnyi bagiye batandukanye, yambaye imyambaro y'ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Icyo mbaza, uyu mukinnyi mumwakiye muti? Bro, uyu mukinnyi arakomeye, reka turebe uko match zizagenda kabisa, ariko nabaha icyizere cy'uko uyu mukinnyi kabisa abantu muzamureba muzabona ko ari umukinnyi utandukanye n'abandi bawinga twari dufite. Muzabona ko nyine ari umukinnyi wakinnye Burayi, muzabona ko ari umukinnyi wakiniye under 16 y'Ubufaransa, muzabona ko ari umukinnyi wakiniye Manchester United, yari abikwiye. Rero kabisa ni umukinnyi ukomeye. Rero kabisa ndabasaba gukomeza gukora subscribe, gukora like no gukora share, hanyuma tukajya tuza twiganirira ku makuru y'imikino agiye atandukanye ndetse n'amatransferi akomeye i Burayi.